Kohumen ko para bayin hau Jesus Christ. Haga gospel minda ngalios mo sapang ke jinglong babha jong umo jong Joseph. Ngimchu yos ngoba u Joseph ulakran haga gospel. Ngiyos ko tang kindia sapang u Joseph haga gospel. But u Joseph klam kran haga gospel ulong ubri bajai jai ulong ubri bajar jar. But haga gospel minda ngalios ngo Shua kakme jong kamaria jongu kamaria bar kala yate ktin badu Joseph Henry shua bakin dia poi la shem bakala pun na umen sim bakoit shua u Joseph bar kamaria kila ya poi kila shem ba kamaria kala armet ban namar u Joseph ulong ubri uba hok kaban thadrong yakha ula parkhat ban pelait no ya kamaria jar jar u Joseph ulong ubri uba hok u Joseph ulong ubri uba hok rena kata gadau koban thadrong ya kamaria koban penlarain ya kanamar naba ula shem ba kamaria kala arban binda shuak kila rab ya tho u Joseph ula yoi ba kamaria kala armet te ula persang ula perkad ban pelai nu ya jar jar koban thadrong koban pin snu ya kerteng jonga koban pin mong ya ka koban pin yam ya kan ula perkan ban pelai nu ya jar jar bale namar ulong ubri uba hok lada u Joseph ndai ubri uba hok unsa persang ban pin larain ya ka unsa persang ban pin mong ya ka namar kala armet ko hamer ka para ba id how Jesus Christ balai u Joseph ula perkan kumne namar u Joseph ula dia uble na du kedoron namar u Joseph ulang ubriu ula borom ya uble bat ulang ubriu ula ya uble na du kedoron kamun mangi baro ladang ilong mangi baro ladang shisha ya uble na du kedoron lada mangi baro borom ya uble shisha nginum perkan ban pin sengosi ya kibai man pin mong ke donor jong kibai man pin larai ne kibai balengi bonsin ngi pin sengosi ya kibai balengi pin larai ne kibai balengi pin mong ke donor jong kibai lang baktin ke thlej baro balengi lekum ne namar ngimju eat shisha ya uble na du ke donor ngimju borom shisha ya uble nada ngi baro ngi eat ya uble ngimlaban pin sengosi ya kibai ngin sa eat ya baro nginom pen mong kibai nginom pen skosi nginom pen snu ke kertang jung kibai lada ngi shisha lada ngi shisha ya uble lada kibru ki penlaren engi lada kibru ki persangman pen jode kertang jung yorum ngin sa map ya ki bale namar nga dia uble namar nga borom ya uble te u Joseph ulong ubri uba hok ulong ubri uba koit ula dia uble shisha na du donut rena kata gadau ula perkan ban pelai no ya jar jar kabut koban pen sengosi koban thadrong ya kamaria ngi barong ide ban pertubur ya kena jingim bar ke jinglong jung Joseph ide ban clear ada minta ngi hatto ngalong ubri ba hok hatto ngalong kabri ka ba hok hatto nga shisha ya uble adu ko donut hatto nga borom shisha ya uble lane hatto nga uble tang da ka sindur haki kam haki jingim pan nandu ko donut pan ngimju ya uble ngimju ya jisu tem ide ben clear da hatong ngalong ubri ba hok hatong ngalong kabri ka ba hok balenga pen sengosi bait ikibe ngaleng balenga pen niam bait yakibe balenga skokemen ban pen snyo ke kerteng jung kibe balenga ko ban pen larane kibe namar ngimlong kibru ki ba hok bat ngimju dia uble shisha adu ke donor par kumjuru kabe ki jinglong ka ba jung Joseph kare barabor u Joseph ulas ngap ya kasur jung uble ngile suna gospel mindam kadba udang perkar ban pelait no ya kamaria u anger utrai ulaban ula pau bat hagajing posni bat u anger ula on ko Joseph ko kuno David bat shepting ban shim ya kamaria ka tengah jumpi haba udang perkar ban pelait no ya kamaria u anger ula pau hagajing posni bat u anger ula on bat artatin ban pediang ya kamaria kum ka tengah jumpi kabamon udang tia pada hagajing posni ule so kana gasur padanda ula kinde tia ula lekat kumba utrai ula on kumba u angel ula bathaya kabamol u Joseph ulong ubriu uba snap barabo ya kasur jongoble ulong ubriu ba kuwait ubriu ba hok ena kata gadau ula ban snap ya kasur jongoble komer ka para ba in how Jesus Christ utrai udang kan bangi ibai piman la khleman
Ujisu ukran barngi ibai uble ukran barngi ibai man lak khlemat langba ki me khpa jungi langba ki nongi kai jungi langba ki father ki sister langba ki to ke ba halaur jungi ujisu barabar ukran barngi uble barabar ukran barngi hattong gilane mani yasngo ya kutu sur jong uble pasia hakish kor jungi hattong gilane mani yasngo ya sur jong uble ukran barngi uble kran barngi ibai man lak khlemat Tinggi barang gede man long kum Joseph ulas ngap ya kasur jong ublay langba angel bad enda ula kinde tiam ulale kumba angel ula bathaya ngilaban yosngo ya kasur jong ublay ngilaban ngap ya kasur jong ublay radangi long kibriu kibahok radangi im kabaki jingim kabakuit radangi im kabaki jingim kabakuit haddu kata radangi im hakapop radangi nom id obligation adu ke donut nginom yosngo ya katakasur Insius ngobara kiwe kisur Henry kasur jong uble pan ngenam yos ngo Henry uble ukran barngi Jisu ukran barngi malak khlemat komur ka para ba in how Jisu Christ gidi ban pertubut ya kana ka jingi bar ka jinglong jong Joseph kabaning kong ibara gidi ban long kibru kiba hok barngire ibara gidi ban prinkre elade kra bangi barong elaban ngotung elaban ngap ya kasur jong uble malak khlemat uble ukran uble Ong yangi pimde man lekumne pimde man lekumne ublei ubatha ublei ikha yangi ublei yada yangi man lak khlemat hendrangi mlaban smotu namar ka pop jungi ha kana ge mas bakhoi ko ka param tongen kar pad ya Jisu ban yara pengi ibai bangi barang ilong ki bru ki ba hok bangi barang ilong ki bru ki ba id shisha ya ublei adu ka donut omde tang da ka sindur Par kumjuru tongin pan map na utrai nak benda ki por ngila thadrongi ki bai ngila nak benda ki por ngila pen ngosia ki bai nak benda ki por ngila pen laraine ki bai nak benda ki por ngila persang man pen jode ki kerteng jo ki bai nak benda ki por ngila le persai ki bai kran persai ki bai bare ngila kumne baro namar ngimju e shisha ya uble adu ko donot namar ladanga e dia uble ladanga e dia uble nginnam pen mong ya anuro namar ngiyoya uble hakibe namar ngiyoya ke dor jong Jisu yaki hirman ki para jongi or ko juro tongen kerpade Jisu banera pengi bai bagi baro ngelaban ngap ya kasur jong uble ukran bangi man la khliman badara nginom ngo bala dara nginom yo ngo ya kato kasur katno uble us ngosi ibaro ngelong ki kon uble ulong ukpa jongi ukpa udang kran bangi bai man la khliman henragim jus ngap ngimju yo song ngimlaban yo ngo ngelong khlod ngimlaban ya sngoi kato kasur jong ketekat no uble us ngosi dada mangi ibai ngimju ya sngoi kato kasur jong uble tongin penkre ba ya ladem akan ke por ayam advent kerbangan penkre nak benda ke jingwan jong Messiah nak benda ke jingwan jong Jisu ngibud rakhe Christmas tongin penkre ba ya ladem ba ibarong ngelaban ngap ngelaban ya sngo ya kasur jong uble upasiaw hakish kor jongi tongin duwa nak benda ke baro kerbangan shimenda kan ke mas bokuit Ini ro ya Jisu Christ. Amen.